happy birthday rap instrumental beats. Next. Dun dun dun. Aish. Next. Yeah. Yes, it's free 2-minute rap beats. Plus izinto zami ke lezi. Aish, mara ngabhala kahle. Oh, yeah. I just found it 2-minute beat ngazobhala kahle ngavele ngacabanga isystem lami ecalma number 1 iyamthanda which is why lo nkhetha ukubhala ngayo makhelika wami kuyo sanokwenzela ngalami yazi ngimdala mara ngiyaenjoya fela ukudlala naye ngimlandisa sasemncane kasirap amela naye mara sengijule kakhulu ngoba sikagethunyala kasakubiza ibhuti nosika ngikhwaza ngonja yami ayumntasi uyahlanya lo lento uringa blind ungaxoxi nefonini ngoba uyophelelwa yi-time uyincusi kulo mzuzu endusleme at the same time uyamfuza unana naye vele ukhula amakhenayi ngiyalahma nginaye njalo cause she's so funny video sometimes nginokuba ngingamnaki kunokumbizi ngiyabhala ngicabangana nama-rhymes naye athatha irula athi most of the time uthanda ukusithola seduze kwami ngoba olebla mali esimalini usala nami ngimfanela blind engathi manje incusi yami ngiyamnakekela njalo ezingihotmane lakhe nasomama bafethu lina igama lakhe leli lithi Maria lisibaliswa esikela sakhe isibongo ningixolele sona ngeke ngisifake ngoba ngazi ngifake isibhithi sikamama nobabakhe omane ngimchaza umntasi unamehla amahle ucute nomzimba konke kume kahle ngiyomeka shaka mfusi lona kamlinda usibahla she's my useful little sister so asoze ngimlahle ade ngokujeba bekusade into engayibhala angisazi kuthini ngayibhala effect ukuthi ngiyamgcwala seyiyafosita mntasidala itrack